Vita serve jajc. Zanimive stvari imamo mi danes tukaj. Ja, pa ga boš probal razbiti, ne? Lijepi vratno. Ne. Ja, razbij me, no! Če si preveč trda. Ne, razbij me, prosim. Preveč čukam. Počil ga je. Ej, no. Ej, no, zakaj me nisi počul? Ja, Da bi bilo ful zabavno. Ja, ga bi tako mogla. Ja, ne,